Ikong iyap. Iyap ikong abe man ndungem embai kan. Ingera inyen jaman ni pulasi babe jogwit e Cameroon. Yap ikong bongwa ngo inyana. Babe gwal ikong iyap. Mpuma iyap. Ngang iyap. Yen iyap ni basong bayap. Kiki yap kong abanjong ni mbaye. Agwezbele bakana bajob. Indongem John Akor litin. Nyebole bajela kul ne kale. Nye kiki nye anju wuz bakana imbay kan alamawo. Ki yap agwe manwe numulom le ikong yap anyibele basang bajela kule nkana alamabe job imbay yap. John Akenek bang isugulu jaman lehala abor Luanda ne bon ba jaman asebel bole balo imbaye kiki bakala ban job indongim John Long ikorba ne kal yap ikong le ikong alamawo. John kiki ba bombo ba malpot inenele yap ikong nyen alamakit inyule yangan gomb mut bankit beyo mabo. Hanyen yap ikong atelep nyen dongem le me wen dongem we me ikong we me we ikong dibeka le ingwera ndo nabakana ilong yes alamawo ndi hala kigi ikong nyen ambong ijamli ikong aning yule inyo itabe hot le uke kiya malpor hala ayenisi mbombo yirmandeng akal ndongem nye ikong aning ndongem ining ndi hunje bansobeyo ni matai yaknye ayenisi yap ikong asombe nyem man ikong ni momatan makembe ni milimil ma ikong yap nyen abakenge kengi indongem ni nkong ubabimbi wasona ni nkong ubikok ingira jaman abe ane momatan mamambay ni ma kiki pulasi ban yebel jaman gwit di bakal bakap enel ye kinge mahob mambom akal ane babimbi babisu kinge kengi ikong yap apohol babimbi eba hala wendo ngim logonkol lohega logbaking bakembe hanga dongje ni ndongold kinge ya ikonga aka ane pekok kinge ikong yap nyen manjaman alo iporos nye imbaye kiki ambol kinge ikong yap aka leba kwe ndugi nye enwa andege nye kinge ikong yap nye ankwel be ne insure mut bakwe imanjaman nu